too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebusiafo me mama akwa bashonko ede eba Too Much GH so money aba mo somfo na ama obusua eni na ebre associate training issues meta de besomo e we fidie so na training issues to dia na se ensema ko na de eba ewo man yi mu na ebusiafo enia enim yeni etia se endrada yanti asemde na de entia yenaye ene se aye nyumtumi abayiwa Becca ati say ba na nyumtum ba Ghana e maiwa ne mu de waje nti wa no modern pa for 10 good years why relevant ewo industry no emu no yete say ne ma me nimpo ne ma me e wo bon no je say ye ba mogbo na pakan abefa no e de akọ na ntene ebeto odwa no won say akwai obia enim na te say nipa dodo na eni eje no woni nti na te say dodo na eche ewo na rebu mu posti ye ne pictures e de yakọ ensem e de to dwa e de ma bi mu so edina so e de ye accusations being fine same ye twetwem ekọ e de betu dwa say obi a wo ma me a wote aso ma me wo moja krapo tupo no na wodi wukunechi na te say owu aba fe ne de mpa e na obeye e da fa na wakune bi na wagu no asemben e na wo e ka fa na ne niam no na te say yumtuni no na ye hyeda ente eye nenum asem e fa de koso no na ene de ye nte nya ne say Becca wababontin and the other son Rebecca a champion sisi ade waware eye Nigeria ni nti e friend Rebecca Daniels no sisi waba abontin na abontin wabania no wabepemu akasa no kwasem ensem na yate won famem ntani ma miegu no lokwasem sa na nso ni niam no Ghana for any nadofo any supporters for nia wo ema ne kwana sabre wontimi ensu ye ne ma menimpo no e wo privacy se na be ya tese wo metima ne yie tutu ye ne de keka wonya e wo bisua e kwan so tese outsiders entimi interrupting distracted woman na say anybody ensem no ebe tudwa na wo de tudwa so e wo ne Instagram page wo posti eye emfoni aye tunu a tese esun edru na eno ene wo che wo mu ese one of the darkest days of my life. I just lost my mom, Madame Julie Oti, following a very brief illness. This shock and pain is unbearable, and the family would like to beg for understanding and respect for our privacy during this difficult time to mourn. I just say, the spelling of mourn no say enye eno but utumu say that is the word that person wants send across at say meaning or better will make it out of a year name some or na the followers and then the supporters nya want ya say no any say or person woni the nana wo no ehun arebo na so want be ensu ewo ekwan a ese efatemu no the same way ever to Ghana to say Ghana form at say bi eni abada ye bi eni enim say arebo aba na to say wusu ni de kika wo ebi aso no so say o mame jai kra esu we de enfa kwan mu esu a waso mu say wusu de enye esu bi ese wunsu na teselinia ene se ebere bi etwem no nsem bi ema no so ye Becca mami Juliana Oti ya dom ya sabe we fimu tese ofimu enrada e wo London abotwuma mu ebi mu ka se emre bi etwem no oba ponte be ka se ne ba Becca no wo mpe ne nima hwebiem ne ba kra wa wo no ye ono ye mami Juliana ne nana tese esenka oba tanka oba wo kanaka wenya ona na de to na so na tese o defe no na tese wo de wawa wo no kwampo no ne ba Becca no ema no akonya ema no enya sa eye ekwan ni bi e wona baba na sese ni je ni bi kra e wona baba ni nya ne se nikunu o ware no ye Nigeria ni abrante Toby Daniel no ka kire ne se ne ma me eye krofo peso wo nwia ne ni sika fi ni sem na biem so no ne ma me e baifo nti ema ne ma kwan ema no ebe na ma me
Edi eye ensem we beto abonto pa dodo na ka se o se sa na te dia ne Becca wanya ade wo na ni nuamu no Becca so pa abonto we react se akoye fi asem ni one ni mami ntem asem de won't meet abonto tutu ni mami hu abonto ka se ni mami ni papa ni nka da bi opo ni mami pa no sa to ni mami ne nti wo ba ko fie mma kaka ensem wo fie ni nia wo Ghana fo so wo mpe ensem afifi no bi so hu ensem ni nti wo mani ande abawia no ni mu aye ho so wa me kire ensem de ekoso nti a ni mami Becca asanu nti mankofo bi edi ni wo ya mate so mo dia show muti mama sa bria ni mami efri mu na te so mo de bo no so bo se o mami a wo chimo wo hwe wa bria on wo krampo ko bi krampo be tue yi wagu bria ni o papa to ajeje mu ko no ano so mu a hwe wo na obedi pepe so bi na nyame wa dum nya wa repa na wo so be jama mu a na sa bria wusu no me fa pempa ne se ne fa by anything osuno na te se ehu hia ene Ghana fo bi adwentwe ba ni niam no ebi so ka se dabi wo mo ka se ni so a wo su na ehu hia na se wa fra tuntum se odi tuntum ameto aka ne mame nsem na se ne mame wo wura be ka ho asem no wo mo ka se ni kwam sa na se wo on se fata so be cho sansem no wo mo eni tima wo mo enipa wo mo ni abadaye ana se wo mo ente enipa esu atenka wo mo nti ase ye because wo ti atenka si ya there is nowhere woba ene ona entem or time betimi aba ma chese ba ko ko boni mu krampa enka ba ko nti wo mo ka se Becca no mu kwa so mu obesu no kwa no wo mo komanitu na everywhere cry e bra anka wo do na mpa enka wo meboa no na chese eye enkrashen sem bi wo ma aka de to na so because enye easy si wo bi mame ebewu e bra chese on sheda the ni sheda fi ta chese ye mpofu mu wo sa no enye easy sa nti se Becca so a no wo kwan no ne mame entem asem de enya bonte sofo ene Becca ama na ye bibi no no o te ase no ni ene de course so e wo no ne mame entem ti so so ne mame a na eye Ghana for ema ne kwan no wo nsu ne mame sa ene se e fata se wo pa wo ye ne mame a wato ni ti ebusafo de Becca so abeka afa ne mame wo no se wa be confirm se apa ne mame ewu ene wasa aka se ye makwan no ntimi ensu ne mame ni ti ebusafo ye nti no asopom no wo mu a wo mo de ensem ya tai no kan sem fa no nya no wo mo ntwentwen so na sa brede bre ni bre aba na wo mo ma no ntimi ensu na de bebe ekire bia no so no wo mo etimi e de aba ekire na sisi ade de ne so bobo ebre enyi nti ebusafo me di besi ase na me di esi no wo so ade ntwe fa ensem no enwo no bo mo de ane fa so me e comment section na ebi so share video we on all social media platforms follow you on Instagram, Twitter so @tumagh_. Facebook also @tumagh meeting Edna ama Uzwa. Na me ya do my website it is Shapi Makramo.